Tako da svakako ako vas zanima više, svakako možete se uključiti i bilo koje pitanje imate uz ovu knjigu ako ste je pročitali ili ako slijedite školu božanskih misterija ili ako želite otvoreno pričati o religiji ili šta se dešava u religijama u ovom vremenu ili da li imate neku predstavu ili mišljenje ako religija ima smisla, zašto ima religija smisla i svakako ova knjiga Golo Advice je dosta otvorena knjiga, znači nije ništa što bi bilo, kako se kaže, tabu tema što se tiče ne znam, religioznih tekstova, jer sažema također otvoreni aspekt religioznosti i Korana i Tore i Inđila, kao i dakle možda više ezoterički smisao ili ezoteričke tekstove kojih bez ikakve sumnje ima puno. Dakle, nema malo tekstova što se tiče religioznih tekstova. I svakako ovih tekstova sa nekima se ljudi slažu, sa nekima se ne slažu i svakako ako se neko sa nekim tekstovima slaže, onda možda ima više prijatelja koji se slažu s ovim tekstovima ili možda neko koji se ne slaže sa dotičnim tekstovima, pogotovo kada se ide za organizovanu religiju, dakle kada se priča o možda tekstovima koji nisu tako prepoznatljivi, svakako odmah bit će shvaćen kao možda nepovoljan član društva u nekim zemljama ili možda se kaže o njemu, vidiš, ovaj čovjek je više filozofa nego naučnik. Ili možda kaže, otvara neke tematike koji nemaju prakse u stručnoj literaturi. Ali, dakle, kada je riječ, dakle, o literaturi ili literatima, onda je stvar više manje otvorena i svakako poznamo također u akademskom smislu i u religioznom smislu više škola mišljenja. I svakako to ljudima na Balkanu nije strano, pa nije strano ni u drugim zemaljama, ali možda na zapadu je to više tabu tema nego je na našim prostorima. Socrates believed then that the whole state would be ruled by what he termed the philosopher king. And the philosopher king is somebody who pretty much gets the divine inspirations from God, who God had completed his intellect. Because his intellect is completed, his morals and manners are also complete, and he is not capable of making mistakes, and nobody else can defeat him in an argument or